Hakikat san snem ke jinglong kumu MP umpat jukren hapo parlemen badangam bakla dang lak banyo bokren tang lain sausin kataru balajan ke election laong ke MLA ke sutengah saipung konstituensi ke kong Santa Mary Shela. Ka MLA kentei ke bamarwi na rilum jaintia ke kong Santa Mary Shela ka laong ya kene haka jingalang jong ke NPP Jawai Block ka balong haying hall kalat talabo Jawai na kebenta ke election Lok Sabha. Kani ka jingalang ka day kumshi benta ban pen itu batpan ka jingkershan na ka benta ka Dr. Maisel Amperin Lingdo. Ka kong Santa habakren ka laong bangim don MP bala ban kren hapo parlimen na ka benta ka Roy Kapar bat ka bhakamiat jong ka jait bin Rio. Ia iklan atau platform parlimen nama di yang tadi di iklan tentang di jadi tentang isu di bulan oleh cekman. Kalau orang ini, UAP, MV yang ini dia, akan keluar cisen dia, akan keluar yang dan lesen masuk ke dalam parlimen. Dan mereka UAP, jadi kita Madam Amperin Lindor, kam ke MP, yang ke First Shillong Parliament Constituency. Jadi kita kam ke MP ini arah cara foso. Yang yuhi ka kawi kaman bay to wa kreshtam kawi kawa arni kawa chlor wa kalam na manta ki ka jalla yang kini issues yang ka ta siaw ba kar pa ni waro ini haga joy constituency tonia perkhat bhai chkhmat na ka manta nga MOV president yang kanar tiang neong to I nan bangi Kamu wan rai naga kata ka bank Chinese Meghalaya